Odakle je ideja za Love Island? Bio sam prijateljem na kavi i on mi je tad rekao, sjećam se, ti bi morao da se prijaviš za Love Island, kao da je to tako lagano. Ali kad sam živio prije par mjeseci u Dubaju, već me je američka produkcija našla tada preko Instagrama i počeo sam sa nekim castingzima, ali poslije toga sam odlučio kao da prekinem. Nakon toga, kad sam stigao u Ljubljanu poslije 2-3 mjeseca, našla me i engleska produkcija i onda sam si rekao, to je već drugi put, moram da probam, moram da idem u to. Pa moram da kažem da u školi nisam bio najidealniji, ali sam uvijek imao prolaz, što je najbitnije. Kad sam bio mali, sanjao sam da postanem profesionalni nogometaš, ali baš na velikom nivoju. A da ne bi bio model, nemam pojma šta bi bio. A kako sam ušao u modeling, pa ljudi su me primijetili i tako sam potpisao za modeling agenciju. Evo, mogu da kažem da sam se cijeli život bavio nogometom, imao sam i 2 profesionalna ugovora, sad se ozbiljno bavim modelingom, imam mnogo hobija, volim sve sportove, volim planinarenje, kao veliki hobi mi je isto muzika, pjevanje, nisam Pavarotti ali mogu da zapjevam, tako da imam jednu pjesmu na YouTube sa mojim prijateljom i to bi bilo to. Pa moram da kažem da španjolski je jezik koji ga najviše volim, a naučio sam ga tako što sam gledao kao mali sa sestrom baš mnogo TV serija, baš mnogo TV serija i onda sam par puta otišao u Španjolsku i vidio da sam baš razumio sve, tako da volim taj jezik. Pa moram da kažem zašto imam Risa, a nije neki baš specijalan razlog. Ja se zovem Boris i skraćeno od Boris je Ris. Ris me zovu moji prijatelji, zato sam ga i stavio tu na sredinu, da svi znaju ko je pravi Ris. A koja je posebna, sve su mi posebne, sve su omiljene i još će ih biti.